Cuk tuh ya bataluang sekali. Orang di koromun nangke cuma ada. Kapan sing dia otang di dalam mas ibu beli. Lah. Jong, tak salah kan jalan dia. Bener Ci, kayak ngarapi ya. Tak kelero. Mi kelero aja, tak le bener ajaran pakai soko. Pola tak jeling matan dia. Mun bedoreng jalan dia Amit. Mulai berguna na sekolah. Dek rememin, riberin singko Amit kikirin. Kapan sedih soro Amit? Pas tak bener sekali mun singko bi kaki mi. Tak karo jian man, tak karo kari bahasa Cina. Gua, taring pesan rasanan. Malik sampai pesan dari kemarin.